Kalo faz. Malo sis kalo meli. Ya le wa mu malai bo we kalo malai fu ne fia talo fat. Pa maru rua kwa wa kwa inga. Se kau fai kwa ngia. Awo ko ke pole. E le pomu de la pangi. Wa ai mo meli. Es sia me ya vita sina ita fa malo sini tai mai malo se ku manuia. Pa talo fat. Ya bo fa ilonga kengo kal meli malo la pa sai fo don sai mai salo fa ya ne sing malo sai fu mani okay do la sa ka longa ai si me ta wa le bo ave lo ke sa ngi om yok la ngai la masinge e fa de le ya sa om yok ko ngi ale o ma wa ko so e maka o kia fa ngari er kako head of state ali ma kako kengo o mama me Oh, well, make it was a sasile. Maria le silva talo fatu sei ramua soi ko manuia. Sini tai mai malo lava. O kako e kala ngoa fa alo pen Pato Mandy Wilson so ko manuia foi yaba manu tu ko fa talo fatu malo ma futa no. Kau ke kala ngoa po ngi fa alo. Ai kau ke kala ko ke sa o ade ya se menga. And for me, Loretta Chang, so for Maria Fatalo Fatu Malo Lavan Bafutama. But I'm what Pali, so for Maria Laufionga, and I Fraser, why va ili pesita sekia so for Maria. Se umaka ko pese de se ka feo lolo made, umolo pesca ko mo mafua malo. Aso iva matangi Fatalo Fatu. Le fo kango ya me falo ia si ko. Se fai doa ko ma fu anga ringo ke e fai unga le ale ao malo e ku se rep aplika ku kan wanga pongi walava ma fu anga e ka wenga abi fam singonga ke le Simona Paiona fa talo fatu ma se la tita so fu manuia Samuel wati fa talo fatu malo ta pa u fa salafa mano to o papo so fu manuia polonga le pen fa talo fatu have faith Mildred so fu manuia ai mo pasi masela uma loka ko pese ka ko alu no ki aso so fu manuia ya mari polo fionga o pa aura sela Maria ya lo fa ku so ya ba fuanga pena po fasa nga malo so fu manuia de tu pu fia so fu manuia salo si lata malo lo ma fu tsamai teletia malo o le kako news le la kungi o le news 4 tasi tu pola malo so fu manuia kau kere kuwa me pi yo kau kere kuwa me pi yo wa moi le ku tia sa ve ali so fu manuia allora se la Maria sileli o fa kia va fu anga pena po fa malo fa tala fatu Katrina le fautele ngalo so fu manuia ya o fa tua ya lo fa ai maka la ka pia sunga li ata lo mo fa we asiaka mari aka mo ko fido ya usa fa la we sa pa tso wina malo le la bo sa ne ka ngolo ku fa vai le a ka ngwe ka o ku me le nga ka nga abi fa singonga me ta se ka lolo malo le so fu manuia fa talo fatu ai lua se la mon ku puro ma malo la tunu nu sia tai lua ia fai ona ma futa mai nei po fa talo fatu ile nei tu la le fiafi ia langi mama ma so fu mbaua so fu manuia langi matafi pa ia ma wolunga o se tatu wa tunu ia wo si fa sa vidi fo ila o to mai mo mai nei tu la le fiafi wa leva le po e aso tu vai ma ru pu enga fo ia ono le tuai titi o tatu live le leva kiring mangava malo veli ia ai fo ina imba enga kaunga ko karkal ngoi ia longo puya di fo le malo se tatu tunu ila fa fonga sa mo le tunu pele ia fa talo fatu ia telenga pa ia fa ale kale sia pa ia fa nga luenga pa ia fa ale tunu ia pa ia fa ale nganu ia ole ala fa talo fa pu ko ala ka ko wo ka ko ori la la sa ka longa ia ai mana ia fo ile talo fo linga malo face ia malo ne ia so ia le li wai fo mal manu ia tiu te mafai va sa fe ngai mal malo se tatu tunu ia malo le usa pa wale mea
pakia ma sula le alofa ma le anga le o le atua. Ia mai angi yasu pa loa le unsa. E le fai ngō fie le faku a inga le o le. Ngā lue pesa e ngau le vau. Ia pesa e anga i fo i sami. Ia e le fai ngō fie. Fata alofa toa nei tūra o le fiafi. Ia ili mai mō mai mbare te tata tunu. O le kako story le la kako o le fiafi ngi. La kako o koe kilo la kikia. E le o karia ngō fie e o tātou tangata. Le whai unga leu whai mai le au malu le malu. A la se kako o e kala ngō mai mafua anga. Ona, na se whasa le kurkale ki o se o le e si le pia o whapea. Sa lofa pali i Marilyn la vea. O ki sau su e kula u lau mele, tu loa. Ko lola post nga whai kua ngare la e reise si o fwellingi breaking news ko mea ngai whai mai. O ki lor me mari. Nga mua usu lau vahenga leu kari whalo le moko le. Ai rei whai le fonga nga whi fonga, fono al palimini. E rei whai le fonga al palimini e renga whai le kalo al kupe renga pākiki. Nga usu umare a ula iu kari whalo le al maro. Ioi. Le alanga whai kora ukala e whai uma mai ngei mau mea wa fufola mai luma sila whanga le atunu. Bo umanga whai kong. Le ala waka ko vai ko le sipa whai uma le wasau. E kau kere upureanga. E yaila wa ya tatau, e yailo wa ya kakau, e lo wa ya kakau. E kau ke whaapea kwai, e le sao mai kakau nga aver kula fungu. Le whai unga le wa mai le malo. Si ka kola tu la fono. Luo ka siva o malama uma au tau malama wha makala sunga ya sauni mali ya taua masiaka. Alang mga ko keo ili melia. Si ka koe kilo po o vaenga ale au mamalu e tau tala mal whaaloalo. Le au malo, e rei whakingoa. O ko mga kua mare pa loko le lua whelua tasi. O le male lenga fo i le au le malo, lenga whai de po, mangko fo i ka penga le. Ka penga nga ioi me lesko nga. Ai koe saulanga male lenga le vave au lenga whai wha, ko mga kua whamsingonga lenga whai leso sao. O le whamsingonga nga, e mafua mo le male lenga le au le malo, wa umang ka penga le whale fungu. Ai koe ako whaikura e pamala wuri e whai, lenga whai e whamsingonga, first time in the history of Samoa, nga whai whamsingonga la sa. O le male lenga nga le au malo le malo nga loka le whale fungu, loka i matoile, ku lo war whafunga. O le male lenga nga, e le ngaka nga loka le whale fungu, ai sa loka i ma ku lo wa, nefo mai tupua, la kuskoi inga. O le kusa o le case lea, ngā langa mafunga awe whamsingonga whai la sa, o le male lenga le au malo le malo, peangu whaku. E tala noa mar whaaloalo, se ka koe vange mai. E le ongo fore le i le aingor fast le media, mo ia, o le. Le anga o lewa iai e iwa momonga, a iai fuka ngaka wala koiroa. E le iwhai ere fongo le nga whai le nga mai mai pākeki, nga usu umare a ura iu kai o le whalo le au maro i le amakare fongo. Le alanga whai kula upostanga le la, e le o se breaking news le mea le koe kofi fia me, e a vea ma pale mia kaimingi o le caretaker government ai sea la mo mangala ngoa nga mai e whakanga whakaungu ma umale le ngala ngoa e iai la vaenga le tula fono e iai vaenga le tula fono e mawhai o nga challenge ai le whai unga lea wai le whape a au malo e tau tala mal whalo alo e le whape a au malo nga le mwhailinga awe whamsingunga e ia mwhai la nga iai fo i o nga ia tiute e iai o nga kofi e kakau nga whai. Sila le tula fono le whamaila au le male to o le wakosina fia whapupu. O le whaanga solonga whai ngā pāloka le kalangua mai le tolu maasina, ma le ono maasina e le stalai, le sui kauwa. O le kula fongo le kalangua mai le au malo, o le kula fongo Electoral Act 2019. O le kula fongo rea. O lea fo e to tonu ma le whaake a inga o ka ngaka wale aisanga pāki, ma le ka ngaka e laku kongol pale menge, kuko kasi, you have to stay there, kuko kasi. Se ia umar pa e inga, a kuri oi wale sau pāki, o le kula fongo lava lea, o lea lawa kofi fia me. I le kula fongo lea, o le kula fongo foi lea whai ngā pāloka lua o ta siwa, le whamaila au le male toa. E o ako kongo sau pepa vevela, o lea ka penga le pāloka lea le whai ngi. Le pāloka ka kure whai ngi. O le kula fongo lea, ngā saingi
nga fai kula epa pe ya le kai miale le nga ye le amalon malo pe ya wa so se kula fonga pa si el palemini e malo pa sia ave lo sengile al malo e kakau langa mala malama le ama malo malo sa ole ia pari kau lang ba malama le la fai la kala I mafua anga le la ave from singo fa pe akula kala ai sea wa umanga kusi le fast I le ao le malo wa kukuri fia me marko ongu wa umang kusi ave yer kusi nga kari le ao le malo e o mai kai au ngi e le se kari wa fulfill longa application as a head of state e ye yo nga kiuki wa kari mai e le kari kusi fong fe kala yang ngafi I le ao le malo according le kwa koi e iwa e nga ye sau I le fasa la mal kusi nga la nga ole elang muse fai maru iranga kuai ding fasa lolo ko kuseng lela ol vai nga kor mal vai nga ngo kor fa vai fai mai o bo mala ole ko lo mala mo ole fai ngole ko finga e ka kaunga kofi ele aule malo inga ua fa ka apel media on sa mi sika su Kolu. Head of state may at any time by notice public in Samoa Gazette dissolve the legislative assembly if the head of state advised by the prime minister to do so, but shall not be applied to act in this respect in accordance with the advice of the prime minister. Vacation of the office, the appointment, o vaenga lima, but o le lima, o le kasima le executive, o le executive power, koru dua mar koru, baila le miele sa le vaenga dua, koru, vai mai. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet member of the parliament who command the confidence of the majority of the member of the parliament. E ka kaunga kofi, al fai unga, pe afa apeanga wa tisau, nanga le, ngoka kats mai lunga. E mo iari e kau kere ol parliament e ale a kau kei lofo anga ka mai fasi me lunga ia. Member elected by political party does not have sufficient member to be recognized as a political party in the legislative assembly may be for candidate. Le si va nga. Lea. Ole kasfa kasi ole kula fongo le lo kasiva. Vacation of the seat in the legislative assembly. Vaenga kasi pole bracket 1, a seat of a member become a vacant in the event of specified in Article 46 or 46 lay luma. APC, yeah, Constitution of a seat of a member of the parliament vacant if a member become a member of a Kusole of Fasalanga. Ya. Au ke muso ke aro langa le fasi kelo mea. Mea ngā boy ko ngala kulka kolai. O mga akusi le le yalva enga le kofi le la wala woku. E kofi ele ao le malo pe ati solve ia le pale menge le after the confidence I mean I wish ko ka ere keringa there a head of state shall appoint the prime minister to preside over cabinet a member of the parliament who commands the confidence of a majority of a member of the parliament pe umanga ngati solve le merenga kupa ngafi parol pakeki e ka kaunga kofi ele ao le malo le vaenga le majority le kako ke asese ia se ka ku vai mala ka ku vai ka wa ka ko ngido ia ale wa ngofo ko fia me ko fa fongo me ring fa ku kala nga ave ku si le ao malo wa ku fia me ele kari le ao malo nga malo le fongo al pale menge le aso le nga ku par pakeki fai le tusi al fongo fetalai ave le ao malo o le ale kaling sa fai mai nga usu mai fia me mai
ngausu mai sia me makula e pa ma olo i kai au le fai le fongo ioi vai longo winga la o le fongo ka ko le nga fai nga se me ka un fai arenga ko loa le sa le pa di le Maryland la vea ele i se price ka go we knew it's gonna esa nga ko lo uma nga ko lo le ya sa kamaria le ala le o fati noa le nga luenga po le tiute o le au mamalo le malo ele i faki ngolo nga luenga aka ko kilo ya i me ya nga vakule kuseri se man ko me ele fa maungia a vakule kuseri se le au malo le malo ave le lo ya sili ave ya fie me o le al mele tupu le ai masesi nga sa uruma le ai masesi o le ula ya nga sa uruma la nga fai kau uma le au le malo le tusi le nga avaku ya risi pele ele fa maungia kilo ya i le wa kuri fia me o inga sa ingia kula fongo le fa palo ka lua fe maleiva o le au malo pa si al pan menge lua fe suiva ave le au malo o yang sa ingia e lo ba ka ba e ka nga ba fai ka kasi faongo o faongo o kasi o sa ka fai ka wai nga ke sira fia le ai a fa pelo ba kuri ma lo paki bo veken lo vango ka nga le fa sa paloka nga ia lo ala ba kuri kusi ala ma se mingoi o yang sa ingia kula fongo le o fa nga paloka lu o kasiva wa le fuka fa fongo ni sianga di makausanga so that means o ia sa ia kai mi kongwaria nga pa sier kula fongo le ale nga ba kusi wa kukuri ale sanga nga ruenga fa le ama malo le fela kala le ala fa koi foi le e maka o kia la nga fa ka kusenga ba ko edisi o la afia ko ile ngo afia me i me nga kuri ai ere fa maongia i me nga kuri ai disi lo ka o le ngo disi o ngo le sa kan kiroi ba ye yo le au le malo ka lo nga o ox me fa pe mi ngoi ka nga mi ngoi asia o fa kum kumunga ke kele ko kongi e o i o le au le malo ele la ikiki kupenga ko kongi ko fionga ele la ikiki ale wa va kume le afia le au le malo ase vai lo ko kofi fa ima ke tseka ko kofi wa o ya le marsi ya ngale ia ka ko sile ka ko sile o kala mo yala e aver fast le vai nga kala longa rua e aver fong fe kala la fa uma ele pero vai de ko ngafo e lo po ka yao ioi la nga ye kula fong e ka ko fele majority o ka o le majority le ye ele o ko ia ngo fia me ko kongo le lola paloka wa uma fo nga kusi de fast kusi o kom singo fo nga paloka ua sek le vai nga ya o le ala le o nga kula fongo le electro act 2019 o le fo la ka ko fa nga paloka le laso o le ala nga ale nga avaku ilalo al kula fongo le wa kuri ka nga ka wo vacate they no longer a member of the fast party avaku kusi le como singa o le fainga paroka ele sa skari ala nga report ye foi dele ave le malo le fainga kusi fong fikara ngo umar fongo yo e ka o ye e ka nga kofile la audi a war majority le ala miren ka ko vai kor kaya nang foi nga usu ye yuko e ala fa fenga nga sa moska mai nga usu o fengi beari e ko ke mai fa pele le ku ngur fongo nga fainga ya nga ko usu ka yo fa ye ko kong ako usu yo fa pe o ko ngu ure o le nga ku nga fa ko yo fa pe nga fa ni me asia ko ko le ma ko ke avakur fa alo ma wa lai le ku ai awa ko kikia or ka ko kiringi ko kikia or ka ko kiringi kali ma yo mare aku o te tau tala ma fa alo le amo malo e fa keke le kala ngua asia or ka ma le aku ai le ma fa inga ku bo ka ku langonga kalu mai ara ka kula i pa ingangi kalu mai kula i pa ingangi o le kele o mea fai mai va veau sui da sa va veau le foi la ko o mea sa ye o manko foi o le ao malo o le sunga le iloia e tau tala foi la mal fa lo o ia ka ma le ku kalu nga vevesi mai le mela ya yangwari ele ila ngonga se leo le ao malo ia le fo ko aru kiwi nge ko aru fo kiwi le wa kilo kangaka e par pa ke fie me a ko fie le malo fa penga sa mo ai lo uma ko laulan o fe se me o par pa le mo ka bole pasia longo winga bole ka dia le fa ko kuanga
o fia me e ka kaunga kofi le majority o le majority la ye o le ala auri la ye le lua se furu iwa still have the number e carry on le malo. You don't have to be a lawyer. You don't have to be a lawyer ke malama le melia. It's very simple. Kilia o la yele ngumela le kuri ala mele ele o folo kula fongo. Afa fa di ko kula fongo rin ko le folo ile o akula fa fe la nga fa ye me. I said la fa la ko kula fongo ko manga ai folo ka nga ka ko kele folo kula fongo le. O le pa lo ka le la songi. O le fa ila lo kula fongo le kula fongo fa nga pa lo ka le nga pasi lu o ka siva. Le kuri el ka ngaka. La ilo uma le au malo ilo e fia me. O la ko nga fa ya. Ala mele ko. Lele makwaka akia kula fonga fa sanga yo ai a pepese mai ngele rule of law pepese mai le rule of law ale ka akia kula fonga o inga foya sa yai fia me I kula epa nga sa ngele al marore e kai mingi ale ka akia kula fonga e va ye o le waka balaki wa laki o sa wisunga ya lo ya fu sa uni mas ya kamu e waka haro fo kai ka nga available online bo kai ro fo le fai ka wa me ma bo kai ro fo ka ku ko ngangum fa sambo ngaka ya sola le ala u faku u ata penal fo fikalai e avi le anga o kongo kula fongo le mal fa avaio sambo ile fa avaio sambo I ka ke musa I mele mai panga support u sang fa kwa I ko kongo fa avaio sambo the constitution of Samoa le va nga ono tolu ba nga ono kodu pui kodu e pui ya e ka kanga kofia le ala malo le pale mia mai le mela ya kusai mai le mela le majority ya ala mele fai so e ofore la lo langi ele pasia kalo le kupe fia me ala kere o me e fai me por hingi pa ki ba kukuri e fa fe nga le ilo le ama malo le malo la ba nga bo se pa ki wo umanga va kule kusi pa ki wo umanga fai suinga ko finga pa ki according pe la folo ila lo tu la fono lu o kasiva a kuri ro o longo ko longo fo o mga longo fo kala le fo la wa kusia ko fo kala ya oi inga wo umar fongo a o nga sa ngia kula fongo le ko va kumal kusia fast e ngofo le la ngongalo a le ki ro kula ku o yo ka malo ku de ki ro kula ku sila ele mele ye koe a o ele leole e ke sila fia le le o kamba po e fotsa mai ka kala va lor e ke sila fia le le nga se le ila ku e ke sila fia le nga e loa fo ile lua fe lua kasi e ye kula fongo e fasa e issue lor fongo fe kala ile me sa nga ku kula epa e ale nga ku sofa o ma a umai o le nga usi fongo ai aku kula epa male chapi piok sofa ku le pa le nga ku le lor le pasi le la luka ku mai ro nga ri o fa ka malama ku kudi e o sa kura e pa ku mai lunga di fa ka malama fa fe ko ai mai a e alu aku e a fio aku le muking kinyo le la e la ku lu fusi makula e pa fafo o fe le kula fongo le uphold o fe le tu la fono le e li ka ingai le ta inga o ka male ku o le loia e te sila fia kula fongo o le pale mengi a fa mai lo fon fe kala isa e sanga ku ru ma try boy isa sanga ku mukia sa e te sira fia langa o te maole tunu o lo ia sa run for paro ka mua ioi ale ke ro so kula fongo kula e pale muking kinyo le labo ko ku di e fe au ai ko ia fia ko mala wo fionga e ala ku lo fusinga makula e pa sa le ka kaunga kupure me langa kaunga folo o oto o ko e ka kaunga muri ka ia ala le tu la fono ia le ka kia le kula fongo o le aalo ia fa perka ko fika nga fia me mo le sanga paki a fa pa lo ka sa mo malala o le ko imaka nga bo o ia ve pasi e o ia ve pasi el mako kampangi bo kala ngo ma sole e o le au fiki mo e mo e al ka maro pa lang ile o le maka la me what are you watching fa oh damn ko fa makala I fa mai yang maka fa maka no Facebook e maka nga ia o makulangunga nga mori aku kako feko ai fam singonga kako feko ai fam singonga ele ai a ko sila le majority o le kungule le lango fast
e iwa se furu lima pasengi. Ai a ku ka ngaka manga e pa loka la au le fai ma pale mia. E iwa se furu fitu iwa su wan pasengi. Ai le anga o le pawa le ya oko. O le pawa le fa afai. E le ka ke fe kau ro mafo fa. E le fe kau ro mafo meria. O le afa akanga o ko nga fai meia. O le afa akanga toli. O le e le make sense a. Ka ko fe ko ai fam singonga. Iyo, ele fa sa. Ele se me fa sa inga mako kala ngoi fa ale o mako la ngonga. Langa o ke le agree and I believe o le iwa sfu iwa pasene o le mbalo la tinu o le mai mua mai. E le ma se agree la fa unga. Langa fo le o mako fai kau fa avai. O le o mako fai kau kula fongu. E ko ke le o folo e kula fongu. Fai e kula e pam fia meri kai minga wao le se la audi. Lu ota siva. Man kore fa me la audi e sau fa fole. E sau fa fu. Ve vela fa ka kopi. Fa ka kopi. Iyo. Nga umanga pasia va kula wo fionga le ama maro malo sangi yo la mele wo tupu o le wo kuli ka ngaka o ko lenga sangi la wo fionga kula funga ya la mo le fa malo sia o la wo fionga nga sangi ya wo nga wo fa ka uma a fa ko kuli fia me a ko fa e ko kere yango ye la mele nga kula funga le ko sangi o le wo kuli fia me kuli ko ngore o la nga le kula funga e fa nga re si ba nga kula funga e fa ki ngot pa fa nga pa lo ka le fa ai le fa ngare si va inga le male fa avai o sambo e se tofia se pale mia o lo yele majority langa side ale ko fia kanga ka o lele la lo boilo le la lo lang lise ka fi mau pe mo ka o fi pe ya evidence nga le wa makanga kala ke me fam singonga kom singa iyo o fa kum kumungi e se i markero e fai ai le akua le awala e fai ai le atua le awala mo sa mo ngo uloinga mai ale me kupu ioi e o afu e ko faka ko me alofa e ko faka ko me alofa nga uloinga boleva nga ulor kadol media boleva nga uloinga e kasi ala ka va ai i reaction le fai ke le kusinga mai mo morkaya nga mai ku singal kaya ngo kelo I feel o le ma fo ka ngosia ala nga lo ke drive mo ka ngosia ke ka foi ko ai ai lo ka ko ngo you know I kilo kiringi e ke feel linga something's not right ale lang ko mo mer ka ko po o mari ya chawo ngira fiafi a vai nga ma fa ko ve se lo ko dua ko tuli ide ya di mo makolo ya o mako lofo yas pela le yanga ai sambo fa fe kai o le loko kele o kako o le kai o kako fa fe kai fo la tunu fa fe kai fo fa le o kako la ngonga pa wale mia o ke para vale tu do o ke ke la ulo vale wa le manga ya ai kako kala ngoa mia sa if you disagree with him you allowed o lo sa lo konga ala o fa yo kire akui ai sia ka ngo ku sier fa vai nga lo wa ku constitution of Samoa mai ar ka se ka fa unga fa ka fa nga pa lo ko le lua fe suiva la sa uma me ko fier ka ngaka ma le me ku ri oi mar ka ngaka fa ya le enforce wa vai le ngu ma kwa silent le au ma malo tatu malo o le la fa ko le makanga o langa male lenga challenge ka koloia lenga loka le todi ku lo wa fafunga lenga loka le todi lenga la kusko ngo kupua awa kupua o kereiro nga wa umangi faka ko fa le ia lo wo ka ka mila la kulo ile fionga ya kupua po ka vai meni ya por si le for interview so ma yo wo te ma ku fa la kupua pi faka va kusko so kala ngor ko inga yo wo te wo tu nei tu yo la tu lo ta mai mal fa le wila yo lo ta fa le fono lo ta tu mai mal fa le wila kuno ngona nganga ia ona nganga ku sa yo la pe fale ui pe fale va pe o fale ui la foi ang fa pe se upure anga fa pe le ka nga fo fa pe wo le fa alo ia nga ko yo o melo la ia ma ia ni so le fam sinonga ke masalo foi o le ale ko e kele ni va nga yo but okay si maka penganga lo ia e maka kia fam sinonga le ni ya oke aka la ke vai foi ia isi pe che isi leo la o ke lo mari a ku ka nga ingai di poki e saungi
whakakainga, a vai ngeri pokia mainga, le fionga yari no mai, o ka kusa sa o, e le whaleanga, a kau teo sa, sao ngeri whamkaranga e mainga, le fionga yari no mai avo, kusa e makwale le ya longo, la kau kero uma, e ke le whaleanga, ala whakoranga le kau ke mai kau, e le whasafun ko karangoi, aku vai sa o, so se sila sa kong, va aila le tala mua, va aila tala mua, le mereng whamai ilea, whamai ale, sorry, e rea osa pepelo ile, e rea osa pepelo se si o fam singonga okay si e ora kala nga fai ata wanga rela ke masalo pe ko alu pe kon fam singonga ala ko e makamaka okay si e lo po ka spuru wa fe fam singonga wa ku e rea osa e ke rea ru o le ko te o ke no la kala la di po ki sa o mal tala mua pai langi ke sombe she's the president of the Jews in Samoa e fa ur kala me fa mai Faile lawyer. Ngau kem sa ko mai mo ye. Lawyer tells police commissioner not to mislead the court. Ola ka ko le ola ti teus. La ngola i mom ka. Ako ke lo pi ai pi. A se o fa ngo ia ku la fa ku lo wal po kala me le ko fa ya fonga mu Si fa makala mai la mai nga. E di mai ava. Mai ma nga ke lo ko ngasto re. Base me fa makala. Pa wanga a se ku ia ku la lo ye te siri. Yang aku fafonga umai lunga alang ko musu foi alu ya la wai no do la public aku ia ko lo ife si diranga le e fo iso se le mai mai pa ku so le mera ye mga pa ku des fesi fo me se la ku sa pangi pa ku des fesi de fo me nga kilo mga ku so le mera ye ole mera ye mama ku ai ia on ke so la fa solo le mea mo ia tape nanga lo ye maka kia ke si ngwa ku fafu usa pa fa mai anga wa ke risa okay vai akula le page riski le si foi malo ke vai akula page risi malo ma ke le feeling ya kama kuraso lo kilo ba ke do umaka ngakala yo okay ala maka la ko page okay lo fula maka melo page okay vai akunga iko mengi isi de lo no kulo wal maka ngalo mai kusa la kala ngo foi le e pe o lai o mai ka kusa e nga fu mai e ke lo ko mengi isi de o lai o le page le ka karia kusa pise me fo mai o kula ka kom singa so le faya ku ai le fe ka wi ai faya ka ko vai i meia e ke le vai se le o si la fa pe lo ka kom singa o fa pe mai ya ka ke faya no we can do this ko nga ko mengi nga e vai ke va ko sa e le o makanga ruinga ai mai sia vai nga i lunga pe ko fa le fa ke pe ko fa ko rima le piko i lunga o le fie fa ka nga ka ya ka sa e readinga ma fo nga ka ya finga o fo ka pu e mai ka fu se ko mi singa o le su ko mi singa o lava ko nga fa ka ai o a fu spa ke u ro ma mal e le o nga ro ai so poco fu e le o nga ngoi ro e poco ale vai lo uma ko ka ko mi ko ke fa ka u ale ko uma ko mai foi le winga fa fe le o ile aila nga ka ya nga me foi le wa va o ia ile ma malo so ta tunu se ka ro fai ngai le malo tau tu ma fa maoni le nga ka mingi au ngai ku le fa ilangi fo longa sa tau tu ma fa maoni mtanga winga ele ngalo ka ku le e o ka mingi o la ke lo malo la ngalo ru ma fa maoni ko va ai ku ngai o sa ko su e video o ke fa ngalo e ka tsala ke halo mo ko ka video fo ia ko ke la ver pasial lo va pengero o ko man ko fo o ko mo fo le si interview li lo mai ava mai na malongo ke ro anga mawa fa pe ke o anga o se keisi anga fa ngo ban bo fo le ko keisi anga va pe yo ke le pisi wanga vidi melva nga la pe fango lo ke ku fam singonga fo ile ya o fa ko ya ke msalo ka ngo fi keisi ya va ngiro o we le o le interview nga longa fa nga fa sidi ko ile mai ya ale ma nga ye fo ngi me o le ma wo lunga ya o le ma wo lunga fa mo se ko nga e va ila le ile tangia nga va ila le tangia mati vai basa ma a fa mereka la ka balo mo ka fo ko e kat o ma nga ya mbia nga ka tsam fa pu
Mai le ai o mea nga ia mai a ave lo vanga su su. Ai ko ke ro ral menga mawangi. Nenga kala ya saka ge kau kai ya. Male ata wo. La ngo niusia. O niuso nga le mai ke o ke le lola o niuso nga le e foi so se la mai o. Kusa o re I kasi le case. O le case le kasi. Ai aku mei ma o I receive longo kusa o longo. O aku la vanga ba ku la kangi. U le le ya longo. E mako me nga le fa koi. E o lai o mai foi dele. E kasi se fesi lo ia. E me langa le kusi ko ngafi malaso. E fesi aku pe mala me ka o conflict of interest. E fe me ka malo. No. No. O le complain. Ai avaku o kusa pepelo malo, nga pepelo ma ga ye o nga sa waso se pepelo ko malo fa mede. Ai manga ku o la o ya sorry. They very details every como o upu. Manga fa ko lo ya. O yo lau sai, ai lau sai ni le. Mai o I o kire manga ku. Le la fa ko ide sa o kana le tsalombo. Wo fai ke si ai. Awa ke sa pepelo fam singonga. Awa ke sa ole fam singonga. Le la fa la kala. Awa ek nge interview a lilo mai ya vale fai mai. E makua mambau. Afa apela ska ka fole le kasi le media la ke si la ye. Sorry. Yanga le mo me ko. La fa ku ye fa me o ye le encourage I'm not interested. But why you here? O le fa me le interested for my a le mo wala nga sela ka lang fa ku le ponga. Le o fa ku fisiri de le fa me longo yes. Nga va ile faila nga se sela nga mangkole nga e vidi mele so samo o la kusi den ko va me pepa. O ke o le la ngo ke mo folo ya sa ka ngo kusi de ya. Ngala. La wo mo fai ngira la wo halu e masawa ku marfia. Ai ku ngai o. E nga si vai ya nga interview e sa pangi e po sa pangi. Ba wanga. Ale o masawa ngai o fisi ko va nga vai le statement e fa mai. Mai le ai. E le vai. Are do. Ala la wo ku apa ku o le po la nga interview sa mo. No ke do o le mea fo ya kasi ya o le mea kasi. E ile si vai ngor ke so ke ro pa si fa kasi fa bala au le morianga si bala au ya ke mo ko limo. Ka ke we're gonna see all of them in the courthouse. Po ankeru because of case le lo ku fa kasi e for ke me ko ankeru ya. Ke fa kula kala sa o kasi ya va ayer lo ya. Makola meng fa kala sa ni. Sunga de dio. Mako fo le lenka ko kala ngore mere, fa se fa ngai me nga ku sa ola uri ngo fo fai ka mo. Fa ya lo ke fa ya ku ngole. Bala nga sa. Saka ka ke donar kala ke musalo ngo fa lo ya. O umala arrest umma ka nga ka ingala ko posting ale. De mele. Ko ki so o ngore ngiki. Se le ko mengi le ke lo pe fake pele mo. O le menga sen lunga. Ngo maka fo ya uya. O larang fa mai la uri nga maka ku ngo. O ko mengi sa ka ka le fa mai ya. O le ngo kango ko kongi le ngo se lau ya sa pangi. Ba o le tricks nga sa lunga pe mo la pele mo. A kangi ai. Le ala nga va ko ya longo su fa mai ave. Ya ka ko mara o ko ke me ku fesi de o ko lo ya. Ya. Ke misalo kasi nga po e papa. Ioi. E papa fo ya le ia ku lo. Papa sora ia ku lo wala via vi. Ia nga o kala fam singonga. E maka o kia ka penganga lo ia. Ai fa fikai fo dong sai. Ia o le kakalo ia ku. O le kakalo ia ku. Nga ngo mai ka fang le fa interview le. Ia por fa tan nga fo le ko fa ya le dio le ku fa ya la via. Sunga ya dio. E maka o kia every day when they left the courthouse. Ole excitement le va nga because e lo ke la ngonga. O mea la sila ia o ia le sa skenge o Maria de si vai nga si vai nga interview ia nga ia o le ala wa se fam singonga wa o ke ia ka penga nga ka kolo ia a ka ko fa ka ka po a fele la ave e ave la nga lele man ko foi la bo o ia ka ko o le ka ko foi ka wa kula fo fa vai o sa mo ma le tula fongo fa nga palo ka e lua kula fongo ia o ke misalo foi la ka penga fongo fe kala ia ave le nga i kula fongo ri ma ka ingai nga ruenga fongo fe kala a le wo fa sala ma ko foi o so ma ka mikilo le king
Aya, e a inga ia, o le koe whakua lea maro, mo so kanga, o so kanga ngi uwhi whapea, o so mela ia, ko ma kore po sala ki ngure sa wha mai wo no more speaker, kala ko ngafi nga marfonga e fola ke le pola ki ngu, but o ke kari konga le page le fa ila ko, o le ya se ai ku fa, e ora fa fenga iro iska nga kanga mo ko postinga minga fa i unga meia. Ia nga, a isi mea ngofu mai wa no mua fong whika lai. O le mea langa. Langa le nga usu o le whaile fongo. Nga usu ka. Usu i o le. Ya, e ko ke onge moria, wa le ronga i ka kangara koe wakule kusea ku whaile al malong ko usu kaya. Ia wala. E la ku whaile kusea fongo e wakule le kusea fong whika lai e. Ia wanti la ia. Se rea ia se mea lilo lalo le langi, ma kua kou whai mea pio kere, ma kua kou refi o ese a, no mawhawhau, it's okay, just let it go and move on. Ai aka ko kilo ko yei. Are we going to allow this to happen because afa pe ka ke whaka ngar mere kupu, whawhiaka iau. O longo winga umbaka kupu se spai inga, o le aka alo wha pe ka ngaka ia. O le wha pe, ka ko wha inga langa le wha kupu pa inga sufiku. O le alme ka ko wha yei, ka yeri sa mala. Ka sa mala ma le whau, ave wha msingunga. Ave wha msingunga. Langa e, o lewa keren ka alo me ka ngaka ngi. O pawa i sa kaunga ai onga sunga lave. Wa ku sa o le pale mia. O va ila le makua le experience le fia me. Ka ke refa le ngai, wo ngai loa mom, she knows how to maneuver her way around le akula fonga le akula fonga. She know in and out because whatever ngai u. O le ala i ka ko fast, ere ku mama inga. Ere ka i o vanga fa fai ma luas fu le. So foi di loia. O le ala ka apel palmingi. A le ngo fa long kwang le lao interview mai fia me. O le waka wa apa ve se le kong il fong fika lai, ma sui fong fika lai. A le mo fa mo monga. Lua pa inga karwai. O le mea le nga kupu. Maybe twice, not lua pa inga. Sa ya le ke ateka. Asa mo wal ko kong. Ese a le nga fionga fo ia to le fo te minga. Le nga avere ki. Le ki or fale. A le fo mai se yo sidi loya sidi. La avere i ka fong fika lai. Ba foi la mo wala ko pe ya le bole mo pe va nga ya. O vai sa mo i ka ia. Ka alo, ka ka wale pa ki. O le mea mo ia ko e fa pa ki lo ko fanga, pa lo ko fanga kai minge ma se pa lo ka pian mere dei un marco ongoria. A ko e fa pa lo ka fa va ka ya por vasoria. Ele ai ma se ku maro ya. O ko manga or ko ongoria. No one. A ko e fa pa lo ka ko ongoria wale ma se ko manga oi. Ala mere o fai, wa ka alo. Wa fai fo le fie pupule. Ia o ma fo fa ia. Ko kiki ya, bole fio esi. Kenga pese ma le rule of law. E ka fa mangalu, le rule of law, wala tu la fono rule of law. E fa fer kula fongo ria. Ia pasi ko kula fongo nga e le kilo le ia. Le kilo kula fongo ko pasia e kudi do e malau pa ki, fai lau pa election. Kere kala ngo mai ia me. Vaku le au malo, de ai se leo le au mamalu le malo. Ia ava ko le kusi. Ia o le tali la, ka ko fei loa i fam singonga. Ia o le karinga, i kere foi upo makala ma. Ia, rengo whakoi. E leo se kea teikar menga i o ko menga ka o pipi sita. Enjoy for 2 days or 1 week. Ia ka ko fei le fam singonga su e mai po ia. Po sa o ka e leo se fia kea teikau kako. Para o le mea kau wha sao. Wane whaia ki uko ka ngakangi, o i wha sao. Ka ko e abel kula fongo. Pau lava leo le awala. Le wakako se ia mai a mea. Ko e ala o whasa ongo mea. Langa i kele fo i vaenga o le kiuke o le ama malo malo e tau whasa. E kele kiuke. No ere i pe ia o kowari kulo wala malu. Kau kalama whaalo alo. Ere i kusi lima al pale menge mga kua. Lengo whakua po o kofinga yo. Kofinga ale whaafai. Ele i kere i apalai ke anu. Pe ke lo ia pek si i o. E kere i apalai rei nga ko kofi o ko. E la tunu. O kupenga, ele o sangu fua e whaaluelu e se skulou le tamari anga o ngo fua o le ama malu malo. Le aiari, ele o sangu fua anga awa koe e whaaluelu e vai e ai o kiuke wha le ao le malo e kamu whai. Ala me le tupu, nga e sangi kula fongo le lu o ta siva, wa e malambai, a e wakul kusi wa kurfia me mlang po ongo, you silent, since January until now, a le fuba koe kofia fia me, but according to the Constitution of Samoa,
you supposed to e ke kango e piki le ka ngaka la yele majority. Sa FSC le komisinga whainga paloka, yes, o lai le fast, le majority wa e si la fia, o fia me, marko ongore, wa resi paki, e le a leo ringa, e le talia ina e mātou tangata sa mua lau kere. Whaakangal mere kupu, mākou kere karia inga. Ioi. O ngā wako ya, o ele kofi o leo ma maro le maro, wa ya fia mere kofi o pale mia, e le on kou kofi. O kai au, e uma fu lau term, e whaase e kua ngaru oi. E uma foi fia me le lopo pe ko singa vai aso mang masinga o foi o fo ia o fo le ku a se senga fai o se senga ngai o ngai e fa wo kai io e le fa pela nga ko se e mai ma ko tu lo wa fa ko fa e le ia va ku ngi me ko ngi mo fo foi io anga be o la o fionga lilo ia o fengi me fa pele i usu fo ngol pale menge ai fa ko fo ngol kai sa kupu fo ke me kula epa umbang faila malelenga i leng falonga ia fo mea leo leonga i numar pa bo aku yo o fainga lea lenga sau malelenga la o fionga mamadu se va i kilo ko fa penge ile aku wa pasi mai mako ke fa alu so se fa lave fa sa mo se me ke fio koi e vaku fa lo longa ko ki kia le waku le ku e si langa o le fo ale o le ala malo e afa ko fa lo le ku ala mele wa ka di mai a e kango fa pasenge o e tata mai o kamari o le ama e kia kamai a fa pasenge mai sila mai o le iwa sfuru lima pasenge o le ku o le mafakia i fainga fia me mana vaenga le ai le langonga so leo a sa ele mako fa kukuanga ele kai mi ke kula i mai o kamari le ku e ke sila male kokoa e ye lo ko mai ya so ye wala va fa leo ko mako langonga ya ka ko firo i el fam sinonga mo mercat okay, masalo ingai mo mercat ia e au ngā me kukupu Samoa o mea nge kukupu e tu tupua e ilonga mafuanga le ia se me e mo ia le le ai ka ko ke feo feko ai fa fika udi maluka le ka ko sabaringa ka ri ko mai oko wa ko kikia ka ko ka ngurking ia ko ko le la mo pa inga pe ko masinga ba ka ngabel fam singa e fam kala mai ko masinga pe un masinga bale ko pa wa yo la vangole ko ko pa wa la vangole ol paroka e ka ke o mai mali lua vai ko paroka ko sanga fo o le vangoria e ko e fa sa o mai lava me ia fa ko e fa sa o mai o kula fongo ia nga ko lu kia ma lu po ma me mai tu la fono nei o ta inga yo o makanga luenga leo now we learn from the last 4 years but coming wa take note u maka ko wa so a ko e faini skula fongo ia wa pipi u mai lalo me ia sa lea e sa le kupu nangol pa inga ngi sa le tupu wa leva fasu ko sanga ia nga wa se e va le ala ka ko fe ko in fa fikaudi ka kia no kula fongo ia e failo maro si anga lea o le position o le the people in power la kure yunga le ka ko le me ka fa kusi au note e o lo fot ke mo pa loka ia kusi a maka fa so ka ko runga i ave ka ko ka i ka ko paki wa ku ro fa kula fongo leo fai kula fongo me ka ko kala ngoi aga ko ako fai kula fongo fa pa loka e ka kaunga makila mai ya po ia kudia a kudia mala paki o ka mo ka mo fai o ia paki ka nga ave bara fo ave le ofisa fa pa loka ele la nga se leo ave le al malo le la nga se leo pe for que se dice se vai o meo la fio que ka nga ka le ala le ile la nga leo le al malo le la nga le leo la fionga ile fam sin city ia va que fie me fa me ia me fa vedi ma fa pe o la almere ka keiro e alo lo fa pe ka nga ka e serious mele e serious o nga la le case le wo runga o ia ngale aka le ia disi ngai aka le bai disi mele fa manga ko ka ko ru se fe fare dei foi ka ko me bai ku se skengo disi nga ba ka ko si uma aba penga ba ko si ari so mau o li o fa tamo la ma pule ai mama ko ngele fast o tsa ya mo ko yo skari amerika ya lo wa ko kupi ia foi nga me aringa fa me ba ku si ari ko fi o vidia ko ba maka nga ka se ring fa fikari ko lang a fia ke do o la fa chamo o ka ko saulia o ko sa pepa po sa tusi ka ko lang oi
o le ke masalo le keisi le u yai mea umaya o le keisi le bo ko vai fole alungo le keisi le fa ke mingi e va ko te famisi e fiwa mi bilo o le ali me le hit and run bo fiwa fe milo kai upu ma ko i mala malama lo ia i morianga ia va ko longo o te famisi ma le vai nga ia ma mafu anga bo kele related uma fe sidi me ia e mafu mo ma le tele tu up e uma for keisi le bo mo fo mercado no menga e o foi lá ma ka popularise e uma fo le keisi le se per me ali se merenga va ko ke urele fai uma kopi se fi la fe wa i mari sa fa moi o la il maru si anga yo ia aku la i mari fast pe o ka sanga fo le e fai ya maua o alavang ya ka ngai kokong mangi checks mangi me fa penga ia nga se fe uma e ila so mar kai fa foi e ka amilo e ya la so mar kai e ma war ka dio me uma o uma ka ko vanga so le level pose pa ka ke le arma fuka mania fia fa marulu tu lango ko inga la ka ko ya la story nga ua ta pena le tatu fong fitala ye ave ni ave ingale ere fe kawi ora fa fenga o ya ka ko ka kire o ka ikenga le ave pasi ya mar ka fa masau fai live ka kiro mo ke fa penga fu ka ma ave ka penga ka ko fast ya ave o makanga ere makanga nga ora ko makanga ko sa mo a ko lalangi nga fe siri fo le ngisi a fe sai fu fe kala o fe sai le fast ko fa bai fo le fast ya ka mai o le ala le e re ku mama inga ka ka paki mare paki masui maro paki maka upura e re fenga ngu ai langa e ko efesidi mai a o isa ia nga ka usanga o re paki se fo se o la o mali e jo mal paki fast o le alanga e re ngu fesidi mai o re fongo fe kalai a ke o fo fongo fe kalai nga va ko nga fai unga re fai o le alanga ka ke re o la fai ia mea o ngo se a o ke o fai langa e ko efesidi ngia meangi ile lumanga ka ko fero ai fam sinonga mangu mara longa ngai po ka avo ka ko o before afka kele al mai mo mai ne fiafi o ia ma borungo se tatu atunu ia pa maro ka karu pa maro lo sa fa kai foi ile ka ko pa ki la sunga la ulen mali to ale vena se wo nga ala wo ko kele le ka laki muri pola ana rosa masina lupe tenina crichton a tea peato o ko uma o mai yava o nesemo o ai foi o kako pepe foi le foi o mangele se kati ia lo fak mo ko manguia ia fa mo nga uma e fa kai foi le sa e fa kai foi le tapo inga la tunu ka ko la inga fast la lang ma lo la sa ka ke o ia fa pe o ka fa vai ia lo so foi le tu ia e manguia ma lo longo ngai po fa kai ke le mai mo mai pa ia ma volungo se tato tunu ia ka ko firo foi ka o le lo fa malanga le o le tu ko mo le ko lo ko so foi ta mama tina ia lo fa ke le ko mo ko ma lo fo ka po ia le ai ko sila ku sa mo ia le lava so longa e mo ira ke le pesinga ia e mapuri o pe o pole atu fa kai ka po inga na ta mama tina ma tua lo fa ke le ko mo ko pa ia lo fa nga luenga ia mal malu lo tele o tatu tunu mangu ia malo longa nei po lo fa ke le aku ka ko fera ka le lo fa malanga le tu ka kite ano so fa so ifo